Malim yun ang bagabikasyo amin ayan mga sulit tinubong itayan nyo kakabsat kita Pilipinas na yung baga pong arabiyo kasam paspas ako na puti ag live ket delikado ti lobong na kaya po nga taga Hong Kong kumusta kayo kakabsat kan kagayem sabay kumabutang nga agpay so datay news yu dita Hong Kong tano sa tanusan han kayo na po nga maka Facebook han kayo nga maka YouTube awanan nalpay ka bago tagti taga Hong Kong kata kayo na po nga taga Hong Kong kumusta kayo happy watching kada kayo amin kakabsat ni Marwil Florido ni Jamie Ligar kastamit ni Jocelyn Mamba Membrot ni Udani Roderick ni Justin Balalwa na kayo amin na po nga naka-online di dahito yung nagundaway dahito yung oras July 8, 2020 ti mabilang iti tawen 2020 nga nga ni man nagta
kinsenas kakabsat na kayo po nga sweldo hindi ka kinsenas katapusan nga hindi kayo man nagmilyon na po. Hello to Dominic Florido, kastamit kinimelan na nagat pichay. Na kayo amin na po nga nak-online. Hello to Ma'am Mayan Lizardo, di tapayagan is Ballesteros Cagayan, kakabsat kin Cagayem. Kit kaya't nakanaputi at tuloy-tuloy dahil sunata nga napanam. Kastamit kini Bengal Kinsat ni Madel Arellano, malidliday kami sir ko na napimang kayo. Angel Bird, hello, happy watching kada kayo may napo. Na kayo man na po nga taga Hong Kong. Dagiti OFW City Hong Kong. Dagiti mapektaran no kasparigan matuloy apo dati bagbagada nga damag. Sapay kumaputa sa antakasi kayo mo. Kakasi kayo lang arot gumamambanugan awan pa iti pagliwliwan nyo. Handa kami mabuya po diti liwliwa ken rayaw. Dagiti OFWs nga Ilocano. Agaramit kayong tunti lidliday dagiti OFW dito'y Hong Kong kunanan ton. Kada kayo amin na pong OFW iti Hong Kong. Sapay kumaputa sa nga pumudno iti damdamag. Ta makonsensya ko mati gobyerno apo tita. Tanda ko makikikatin ti YouTube kada Facebook. Mawang kayo na po, mawang dagiti viewers ko nga taga Hong Kong na po na matultuloy dahi nga damag. Kaya dadayo maapo, kasi damit. Mabambanog dagmalmalam, handa nga makabuya, handa nga maka, niya ti masapul dapo, handa maka Facebook, dagiti asawa yo kadagiti kabityo tayo Pilipinasan. Ipayahan nyo idang kapatpatang idati kadabigat kakabsat kang gagayem. Narigat ti biyagan no kasjayan. Hi to Ella Lenibas, Flora Belia Verde, ni Tiriay. Hello Tiriay. Shoni Garcia Valdez, ni Madel Arellano. Hermi Linda Saladino Areya. Kada kayo amin na po nga online, Maylan Regat Pichay. Joan Rumpon Tandek. Nalpay halal to Jonah Durwin De Leona watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kastamat kini Bengal Kinsaat. Justin Balalwa apay siya agan anudan ko na da. Yakam mo nunya di bagbagada nga damdamag ta mabuto nga agi bagabaga po ta jakto ko mabalod ditoy. Dumamag kay natamot na asak nga dato Spain. Madamag ko na kita kadamdamag siyak ti pagdamagan nyo si kayo mo tayo di din namagan nakapoy apo ti antena yo. Asyak ko ti antena ko relalima. May isa din na kasjay. Iso nga asyak ko nalimad na kapo nga kismoso. Importante ada messenger sir ko na daw. Sa bagay, ikatanda may ti messenger so anan. Ginutod dati ragsayo apo dita Hong Kong nagolpit kay mo time. Hello Jess Alvarez Otanes. Apo Jess Alvarez Otanes kag pabarato ka mo dati 300 loan mo ang ngayon loan ko. Hi to Sir Reynaldo Enayo, happy watching sir. Naragsak ka nga di nagmakita ko na napo ti Hong Kong. Ay, hanak pa'y nga na umakakabsat. Naragsak ka gadi. Kakabsat kang kakayem. Dahito iti ba para kada kayo amin nga agladladingit nang nangro na dita banda na ti depar na ti Hong Kong. Dahito iti para kada kayo kakabsat ken kakayem. Hello to JCT Romela Sugalbag, happy watching Joan Rumpon Tandek.
Sabado Palasyo, punak no isen mo tatay kapsa, tatay number, na pananagpalod, awang mo tinsen mo, isungajak na ilodo naman na yun, tatatoy nagbalayan. Ay to Louis J. Ronquillo, kasama kini Florence Domingo Romero. Ilain na Sabado Palacio. Animeran Ragat Pichoy, Anton Sabana, good evening. Lain na Sabado Palacio. Ayla Rose Campos Daria. Mayan Lizardo, 70 ako. Alam ni Yolanda Ole Pascua, nagadukay yon, 71 taktan. 72. I-share yung gano'n dapat, adado tayo. No, adado kayo magbuya po. Adado mo lang tinaragragsak tayo dito eh. Agsaga na kayo taungat-ungat at dakiting yung iwat yung agel-alak iti dito yung oras kakabsat. Lord Elisa Trinidad, hello, bossing. Hello everyone, kunan ni Admin Maribel Eslabon Lizardo. Makapalagipmet na kita sunata kunana. Hello Manang Angelina Cortes. Ay to Flor de Lino, Ugali Pichay, Aubrey Ugali. Kasama kini Flor, Adelia Verde, Joan Rompuntandek, Debliger Pasqua. Oy, Debliger Pasqua, kasin si mumugayam ni Angeline Pasqua Ben. Yona Durwin de Leona, ay po, kung na nakakapsat, nanonood sa ay po sa lahat ng nanonood ko na ni Jonah Durwin de Leona, be watching po. Tagalog kayo po. Evelyn Domingo Talbo, watching from Macau. Kuna natin sponsor ko po. Agyaman na kini Evelyn Domingo Talbo, iti Macau. Iti ananos na po nga nag-sponsor iti dahito nga programa. Kasi sino man kada kayo po nga OFWs, iti mabalin nga sponsor. Load cash wano niya. Mabalin na po nga message that. Siyempre, kakapsat ko ng kagayam, dagdag si sponsor. Siyempre, ako, special damot apo dito ay programa tayo. Ay, anti-live tayo apo. At na kayo apo dito yung nagiti Facebook page, iti Liwliwakan Rayaw, dagiti OFWs kay Locano. I-share yung apo dato yung video. Tano ado tayo apo ang kakadwa. Hello to admin, Princess Berta Black, Melan Ragat Pichay, Jose Reynaldo Enayo,
kumusta kayo po kita bangag? Apari Cagayan, Evangeline Tolentino. Hello, sir. Kunana po. Charlie Yoma Rabon, Princess Jota Black. Kata kayo amin na bunga na online. Anyaman tiyo bubrahan nyo. Madama kayo nga mangmangan. Madama kayo nga agkis-kis-kis. Madama kayo nga nakailad kakabsat. Agili na iti-daito nga kundaway. Iti-daito nga oras. Agkablawan kayo po iti naragsak nal daw yo iti July 8, 2020. Nagbasit si share na toy. Nakitag na di video ti kalman, nagbasit share yun, nag-iimot kayo mag-share. Oray i-share yun data, ito no mauma kayo, ito na malbas ti live ko, oray balong yun tamanin. Nye ko na. Sir, kita ko man nga sikat yung kanta, babalilag yaman na watching from ko, Irene Reyes. Puading. Kuri kating ta medyo agpalparak pa lang ka nabsugak baka no kansyon na ko rumuargain na po nga tisindak ka adobo. Kakapsat nga kagayem, kuri kayo. Dahito ya po iti may kadwa po nga sunata na isang sagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na. Itanim kan kinlagip. Anay itanim na ipanay itanim ka kinlagip. Abi kasi sano aja Ilocano itanim ka kinlagip. Itanim na po por Diyos jamawatan ti Ilocano na. Hi Sosi Madaria, Justin Balalwa, Sherlyn Yoma Rabon. Madama happy eating ako Presidente Christopher Paz. Iti igit ti baybay ka no nagpintasan. Umaya mamama po Presidente. Kasi yung tanata talmagan niyo atas sira aputado tayo.
ni Kapsat Melissa Tabios. To Sherny na Yoma Rabon. Marinel Watus, shoutout naman kadagiti bats ko iti Itapayagan East Elementary School, bats 1999. Marinel Watus. Kumusta kaya ni mate, classmate, Dante Dagdagan, ni Lerma Domingo, Romel Cardenas, ni Ma'am Longilda Paliho, Tamayo, ni Marivico Galiceria ni Admin, Faith Marie, Tabalno Bumarang, Marinel Ruatos, hello sir, kuna ni Ma'am Longilda. Alonso de Leona, happy watching. Liwliwa Bossing, from Admin Liday. Marinel Ruatos, kakapsat kagayim. Ati nag-request na po nga ag-kansyon nat, dahito iti paraking ka. Dati nag-request na po nga sir ag-kansyon kamang ko na na po. Patasa man ti ag-kansyon na mokpay. Nakaya po nga naka-online, i-share yun today di po. 53, tatay 71, imbay mabamanayin kakapsat kagayim. Narigat! Happy watching to Mami Mai. Para kada kayo amin ako na tingas katlaog. Shirley Lawi, happy watching Mami Pati sa Badilla.
saan iniwan at iti likod ko. Mauray agaluyo wendo at nudo at nakagkanayon oy sibay ko. Now and forever when si kalay biyan diyan tagikwa kay ko'y karikenayan Kamuray tumteng tudal nuyon ken bagyo Itaken itiyad na nayo sikat agikot ko'y puso Kaputa si kala ipatpatek ko Ang ingawag sa tanes ko now and forever Ang ingawag sa tanes ko now and forever Ang ingawag sa tanes ko Happy watching to Madam Emmy Toricer. Tititle na tayo ako ko Now and Forever by Ben Bautista. Dahil ako iti sagsagot ko kada kayo amin nga buybuya. Ket dahil ako iti para kada kayo nga awan iti labas na. Ano, madidatoy, madidatoy. Palagip kanya naragsak ang napalabas kaslang diyang mamati Dahil ito yabo iti isukat ko. Kemi ibig ko ngalin hasito negrong pogi Italiano. This song is for you and me. Lumalaing kasir ko nata. No ka na duli-duli nga katabigat nga kansyonog basta live na kadadajay. Kasanudatan. Hi to Hazel Mariano. Irene Reyes. Dudugem barukong boy. Nagsagot ko kada kayo amin na pong agboy-boya. Nagsaluti hingga tapos tinasukan sa mo dudugin barukong pangasin itanang sa mo Dabay kidin, thank you Baching, papailik ang Baching. Ako na kayo, talak pa lang mo, datay mo iskandobor na kakabsat. Gura kayo, wampay tay kakatawa akmad. Happy watching to Norgi Biloria. Kumusta kayo apo di tatay ngayon nyo? Risa di Siriban. Kablawak man sir di taga Kapalalyam, Pamplona, Cagayan. Tay kapsat ko nga ni Lita Salvador and family. Siriban family ko nana. Anak ka po kini Risa di Siriban kakapsat.
Dagtaw-tawag ka kapsat niya, tayo yung tawag private number niya, di ba hello? Ay, sino? Ang Madi, Ryan. Ay, sino na naga mo manang? Nya nagam mo. Hang napintas ti ko na tahang kung may kwa dito yang mga mangag da ditoy. Guri kata, baliwa madamdamag patang ta madamdam ayusag tuno ko dato ta. Mayat ko mga tumaanga kwa. Yung padasan man lata ti agune. O apo dadakano ko mo blaaw. Kung may madamdaman sa tayo, ikablaan na emergency emergency light nyo. Ilalala, may pwede itira mo ta kablaaw mo ta barbarang maala na kapsat. Dingding ganda ka. Hello. Inagap nang kakapsat kang gagayem. Kumablaaw ka no kakapsat. Gusto ko man naalak tatay datay kwa. Mga ekser ko na da nga man unay. Ito no maalak datay ko ito na bigat kakapsat dati na pan nagala tatay ti microphone nga adda kano naganadya USB na nag-order nagtatay barbarang maalanak na bigatan. Kada kayo apo nga mayat nga tumawag babaya messenger tana agreed kayo apo padasan tayo man no mangagyo apo mangag ko na dahil so nga padasan nyo sino ti mayat nga tumawag agkablawa po iti on the air barbarang malak na di ko nabigat ikagumaka po ta na pigpintas tagamitig datay computer. Hello, Ate Nancy Paul, Patrick Corpilio. Maraming salamat. Isang sagot ko na ito nga sunata kini Maden Lizardo Ponce Mables. Ay, Risa Siriban. Risa Siriban at nanayon ngayon ka. Elma Agati, Erlinda Pueblas, watching from Jeddah, Saudi Arabia from Elma Agati. Erlinda Pueblas, hi Sir Kunada, hi Sir Mat, hi kata kayo Nordi Viloria. Hi Sheila Marie. Kenakan Wilma Grace ko Kumaulawi. Hello, watching from Doha, Qatar. Wilma Gases Kumalawi. Kas JT pronunciation na kapsat Kumalawi. Risa di Siriban certain number mo padasik tumawag. Kakapsat do itit ko ti number iti Spain. Magastaran kayo apo ta euro ti kanon nakakasi data ko ayo. Kakasi apo dita data number yo. Nangina ti per minute na ngamin iso nga napipitas nga tumawag kayo dito ay messenger ko.
para kini Marinel Guillermo. Siyempre no, nag-live na kadalatan ni Kapsat Marinel Guillermo. Diyan ka mo numanang ko no, ading ko datoy. Dahil di para kada kayo kakabsat tarog yan akte papalok no maugulok kayo ay saka na yun dagiti ikwan. Ang nanayon nga yayaten ka datay na request na po daytoy. O messenger mabaling kayo at tumawag. Marlene Manjam, happy watching. Libatin ka, di ko langin saan. Tanaiwa mag-ayat, anay isang sagayan. Ayat aking nalikat umag. Happy watching to Auntie Jocelyn Temporal Galicia. Galisa. Kada kaya amin ako dito depar na iti Lasam Cagayan. Iti lugar ni Auntie Jocelyn Temporal Galisa. Happy watching and good evening to all of you there in Lasam Cagayan. 37 na kanukay lang. Ako 48 ko langaya ko. 48 ko na po ng tiro pagkubing kasla 25 years old. Pakumusta man na po ni ikit ko nga Jocelyn Temporal Galisa. Di Lasam Cagayan kanda kiti anak na po. Kastamet kini AG Organisa. Happy watching AG Organisa. Watching to Roderick Salaan, Juanita Miranda Urbi Elizardo, kumusta kayo amin dita Santa Cruz, Balisteros, Cagayanante, Venus Lino Ganisa, Kier Rooster. Happy watching kay Kier Rooster dita Saudi Arabia, ni Venus Lino Ganisa. Gina Agpuldo Orgos. Naimbang nga oras mo kastamet ka na kita buya happy watching ko na po ni Gina Agpuldo Burgos. Linda Tasani, Juanita Miranda Urbi Lizardo, ada puso na. Anti ata puso nga giganam na taba.
Ay, di po di para kada kayo amin, ni Dante Dagdagan, siwit ko na nakaabsat. Okay, Chela Guillermo Torres, ni Marinel Guillermo. Sa tuong sisiwit ko, Oh, umayan kakabsat. Isalayo, da kayo po nga OFW, kastamat da kiti po nga taga Pilipinas, nga sa ampay nga nakaturog iti daytoy nga oras. Kumusta po ti Monghe family? Iti dana ili alakapan kagayan ng naruna kini ng Sitas Monghe. Naga po ikini Elma Agati, Maria Teresa Silaw, Rolando Quines, Siwsiwit. Hi to Sir Rolando Quines, happy watching Sir. Rolando Quines, ayan na idiato yun tayo sa Canada. Kumusta po Rolando Quines, happy watching po. Kakalugaran niya po nga taga Balisteros ni Rolando Quines. Dati tinalay nga ako Rolando Quines. Si Kadya nagbasa di Kyusena po Rolando Quines. Kapsa mo ni Marilyn Quines idi. Papanawa Rolando Guinness amamuka ta idi first year na siguro third year kayo sikati naglingag agpukaw di jay sirok ti bitaw nga nya batalyon pulin di ba officer ka ti CAD ni Kapsat Rolando Guinness malagip ko kasi katikalaingan ti section AD. No, anak marino ko classmate mo ni Apo Colyado, ni Myra Colyado idi. Classmate ko ni ading mo, ni Marilyn idi. Kabats ko ni Marilyn. Kada kayo amin na po nga kalugaran ni nga taga Ballesteros Cagayan, kumusta kaya po na yung bagarabiyo amin? Manipot dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. At da kayo po iti unay iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. To'y manong yu iti tangatang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina po iti makatkadwayo nga kangkanayon. Saan nga itatia po nag-live ko po nga mga kapagpaisuanan na Domingo ng kaputawang mo maubra, nagpodot, iso nga nag-live na ko na po. Okay tam, batalyong commander no, edi agpukaw ka nga tumadari dayante, adi di ba ta semento na datayante bitaw gisamo ti Kyusen ide, agreaw ka nga po batalyon pulin. Malagip ka pa ilang matata. Naununanak ngam sika. Classmate ka kini Marilyn na ating mong naununanak ngamin. Naununanak iti 3 taon, 4 nga taon kinading mo.
So. Basta Rolando Quines amo nga advisor yun Sir Rolando Quines yun Sir Fernando Alonso siguro. No jak agbidot mo ni Sir Robin Agustin. Alaw na po na kita po saan nga malipatan nga pasamak itibiyag iti high school life ket ado po ti katarantadwang nga naaramid mi di. Tano aglibas kami po da high school kami di first year pumanaw kami di ay kuha pa kami agpalali di jay bandana ti igid ti kataltalo ng tabandana ti bagatan dita sentro o kami galap palali. Hi to Emmy Toriser, hello DJ A Mustakot. Happy watching to Arnel, Sir DJ Arnel Takmo. Sir Arnel Takmo, amamom ni Sir Rolando Quines. Siguro dati iti amamomon. Nagkikita po dagiti ang kakalugaranan ni DJ Arnel Takmo, kastamat kini Sir Rolando Quines. Canada, Spain ka na quite agasam dat. Robin Agustin, kuna lang nga rodan. Na isoti batali, isoti kwami din ni Robin Agustin, ni Sir. Isoti ti kwami ti CATD. Awan, di gunogong di bagatan, jay antibalay day di apo pulis nga onsa, di bandana jay. Mapang kami agipalali kakabsat kanda ti classmate ko nga first year. Aglalok to po braom me apo, galati jaja ala umidin. Dagiti Mandarin kakabsat di jay. Nancy Citation. Hello Nancy Citation. Ala kakabsat no, kabalinag dito ya po hanak nga DJ nga kaslakin ni DJ Arnel. Ni DJ Arnel Takmo nalaling iso na po nga ag DJ ngum siya ka na nga DJ apo ang pagpakatawa na lang po ko, kamali ng ako, pagpaspasinsyahan yun, da kayo po nga OFWs. Umustamin na po dagiti tracing admin ko iti dayto nga page, iti liwliwa ka na kayo, dagiti OFWs ng Ilocano. Da kayo po nga OFW, ayan man, nga sulit ilubong iti ayan nyo, akap-kablawang kayo po iti naragsak nga aldaw yo. July 8, 2020, iti mabilang, iti dayto yung aldaw. Alada kayo na admin, arman nyo na po Rolando Quines nga sponsor. Barlay surata dato kwarta na. Admin, kapatang iso na. Kasi ang mo mga po Rolando Quines at dagiti dos na tracing admin ko ditoy nga mangtultulong kanyak nga mga kipatpatang kada kayo amin kakabsat aglalo no madamay ti singing contest kat iso dapo ti katuluak nga mga gagamit ti dayto nga page iso nga agyaman na kadagiti amin nga tracing admin ko apo gagaputan no awanda awan na po iti jak hangko nga makaya dato hangko nga makaya dato nga panakigtutak pay kakabsat kang gayam. Salamat Riva Laida Chokider, hello to Sita Garcia, Richard Intandek Ben Navarro, hola ako nanang. Isalam Richard Intandek Ben Navarro, hola.
Nagimas apo nga isala datoy. Hi to Gemma Ibanez. Hi to Caroline Martinez Blosa. Mix Song. Hello to Raquelin Domingo, hi to Mary J. Dubrique Enrico. Nagadua po dagiti barbaro nga simbrak diti page tayo. Agyaman na kapo ka sa host iti dating page. Liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Isalayo apo. Miriam Ubia sa Ramos, happy watching Flortina Lizardo Sierrame, Jesse Alonso, happy watching kada kayo amin na po. Watching from Saudi Arabia, Mary Grace Domrique Enrico, God bless proud Ilocano daytoy kanan. Basta Ilocano, Ilocana nalingag sila ti Bogong. Hi to Venus Kabasag, De Guzman Biweng, Stephen Orque, watching from Las Vegas, Nevada. Hello everyone. Hello Stephen Orge. Kada kayo amin na po kita data Nevada, Las Vegas, Nevada. Happy watching kada kayo amin na po. Hasta amin tapo na kita to Spain ni Cheryl Ariola ni Caroline Marites Rosa. Animation Enrique J. Gomez Garcia. Buenas tardes amigo Enrique. Animo kunan. Hello Animo, mi amigo Enrique Gomez Garcia. Happy watching. ¿Dónde está? ¿Estás trabajando amigo Enrique? Estoy trabajando en Facebook. Power Mix Club. Mobile Sound System. Tirahan nyo kakabsat ni sumala na kayo mga OFWs. Ayan man nga sulit tulungan kita yan yan. Yaman ka po parahan nyo kakabsat. Manso. Sala. Ay to Radin Pasqua. Ay to Manang Lin Marie Ordia. Happy watching Manang Lin Marie.
Erlinda Pueblas. Happy good evening sir, watching from NJ Sportwear. T-shirt printing apo ti kabuluan is. Pakadaan nyo kakapsat, tabarbarang malak isaw na ti MJ printing MJ Sportwear. Kung na nakakapsat, into no Domingo palubos na po Diyos. No at contestant kakapsat, magipatangak to apo nga mangi-donate iti may nga t-shirt, iti liwliwa ken rayaw. Kadag iti OFWs ng Ilocano nga bunutan tayo apo. Mangi-donate, mangi-sponsor ti may nga t-shirt, barbarang kaya nanto apo. MJ Sportwear and t-shirt printing iti kabuluan ni Ballesteros Cagayan. Ada po ti logo ti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano. Ijay mabangkailatag pa print na po 350 without fees. Hay to anti melody temporal bukalig. Dita magnuang Batak Batak City, Ilocos Norte. Hi Jing Beleriano watching from Singapore kunada po. Itagdar mo ko naman ni Erlinda Pueblas. Kakapsat ng kayem, pakadaan nyo ti muna nga question. Pa-question na ka po nga mahanga 50 basi-basilan ka kabalolod ko man tatayin. Awan ti agsangkot nga sponsor ko kakasi da ito numuto biyang no awan ti ag sponsor. Problema isa Problema isa Problema isa Paras mo sinulabing ako ay may nakita na mga babae may luwang naman. Admin, wala ni Apo Rolando Quines kasi sagsagap na kano Apo dagiti Apo nga buybuyan nang nangro dagiti kalugaran ng taga Ballesteros dito nga OFWs. Mangkit ka na Apo ti 1,000 pesos nga para preload. O anya ti makunayo Apo 1,000 pesos kung pangload kunana. Alakagyaman kami Apo Rolando Quines. Manipod Apo dagiti admin nga 13 iti dayto nga page. Ken kastamit Apo tinumutibiyang Apo Rolando Quines. Agyaman kami ata 1,000 nga para preload. Pakairamanan niya Apo dita Canada. Canada ti ayan mo idi Apo Rolando Quines. Buy-buyang ka no, gla-live kakapsat. Kablawak met ni JR Gascon, kasamat kini Arnel Takmo. Urayin nyo kakapsat, iti aramidik, iti napalabas. Urayin nyo kano kakapsat, iti arimpadek, iti napalabas by DJ Arnel Takmo. Mary Grace Domrique Enrico. Hi po Sir Grace Duldulao. Sir DJ Arnel Takmo, mabalin mo kay plug amin dagiti mabalin mo ka dito ta alaon tamin dagiti nga buy-buya. Idi day padasin niyo po ti buya DJ Pinoy Home Radio. Ibani po diti pagilyan nga ko iti ayan ni Sir DJ Arnel Takmo. Nagbuya kayo Apo dito yami, dito Facebook page tayo nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Pamanipot Apo dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Anyong adlaw ya kadigda kayo Apo nga data Pilipinas. Ang patay-patay Apo ti internet mi dito abroad. Ang kami agsaot-saot. So nga mayat Apo di pa nagbuya yo. Susunod ako, hindi sa'yo.
Apo, Canada, warawag, ditoy. Kasama kanyami apo ditoy Sir Rolando Quines. Naiwawa kami apo nga taga Ballesteros ditoy Canary Island. Naiwawa nga Espanyol. Agwara-wara kami mo apo ditoy, aglalo naka-lockdown. Anak pet ng trabaho apo, mabayak pa upat nga bulan kon nga hawan trabaho na ito no April 15. Pagsiatan na po rin nawan trabaho Axel sweldo na klata. No work with pay. Dito Pilipinas, no work, no pay. Kakabsat kin kagayam, busatan tayo nga rin na pati question and answer portion nga pangabakan nyo ti 50 pesos preload at sponsor tayo na po ni Mr. Rolando Quines iti Canada nga taga Ballesteros kagayo na po. Dahito yun na po iti first question nga pangabakan nyo ti 50 pesos preload. Oregano mo ni DJ Arnel Tagmo, agwara-wara ka no mo ti kwait. Baking kasi ta oregwara-wara ka agala-ala ka ti kwarta ta da business mo dita. At da Sunsweet Bakery. Nag-iimas na gidi cake. Kung siya rin siya hanga makapa diabetes na gijay. Di pa yung nagsasamit. At apay chocolate din dyan barabaw na. Sa da sukar di unag na kasano da yan. Pasok iti mo na nga question and answer portion nga pangabakan nyo ti 50 pesos preload. Iti sponsor tayo po ko ni Sir Rolando Quines. Dahito yun na po iti muna nga pagpakatawang nakisagsagot ka na kayo amin nga OFWs. Umay kayo na po ta ang papagak tayo ang kagalog tayo ti tayo nga kanito. Thank you so much Sir Rolando Quines. Tiayat mo from Liuliwa Admins. Nagabukin ti may isang admin ko sir ni Maribel S. Labon Lizardo. Siguro alam amo kayo. Iti ka numay sa apong beauty contest. Dahil iti sarita ka po, istorya. Iti ka numay sa beauty contest kakabsat ka. Punestyon, nanda ka no apo, dahil tayo may isang contestant number 3. Kung nakano tayo MC kanda tayo contestant, ano ang pangalan ng ating national tree ng Pilipinas? Kung nakano, ano ang pangalan yung puno na national tree ng Pilipinas? Kung what is our national tree? Kung nakano mo dati naki-beauty contest tayo contestant number 3 kakabsat ka national tree mangga. Kung nakano dati balasang kakabsat kisungpat ano kung nakano dati MC clue kung na dati contestant number 3 ito ay hindi namumunga. Kung nakano man dati kwan ito ay matigas. Kung nakano pa tayo klona ito ay hindi na namumunga pero matigas. Kung nakano matigas nyog. Kung nakano dati contestant number 3 kakabsat yung gagayem MC ay hindi. Kung nakano hindi siya namumunga. Kung nakano dati kumanin dati MC kan dati contestant number 3 amo itin sungpat dati contestant apa
ito ay hindi siya namumunga. Nyog na buog. Kung nanakano kakapsat. Nyog na baog. Ito ay hindi namumunga nyog na baog. Yung songbat dati contestant number 3 kakapsat. Amo tayo po nga national tree tayo dito Pilipinas. Nara. Misuna ka po ta hindi ito, hindi siya namumunga. Nyog ko na tatayin songbat na nyog na baog. Hi to Florpina Lizardo Serame, siguro da kayo nag-classmate kin ni Sir Rolando Kineson. Ado ti tagapayagan na po hindi nga na kinabats ni Sir Rolando Kines. Nyog na baog. Kung nadangatan nyog na baog kakabsat, siyempre damot tao, siyempre adamot apo nyog na baog. Ang pangpangatog tapo isong ang agbungbunga. Isong ako na nyog na baog. Ito ay hindi namumunga ko na. Pero ito ay matigas ko na. Nyog na baog. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Report Remix. Kadag hindi amin na pong baog. Dahil ito iti sunatayo.
Kakabsat ken gagayam, sakbay ngay pasok ko ti question and answer portion kakabsat. Aday ti sunata, tapos may kang kayo kay ti may isang pakatawa yo. Shout out, mandi kiti pamilya kita lakapan kagayan sir, family Enrico, Domrique, nagabugin ni Mary Grace, Domrique, Enrico. Sikat ay naglipat sa wemanuhan niya, pinagkurangan, day tapamakawan, ipaan kanya. Nagana ng kalat maglipat, sikalan ng isaldang ko'y ayan, tanalak-lak agadi, agayan di sa bali. Hi Janet Tapulo, apuayin. Na sinaw na sudi, Watching from Riyadh, Joey Jane Tapua Buena. kasalubay din Jacqueline Fernandez, ganatin, happy watching po. yang maigtura na siyang tay manawan. Yan siyang kabayan, hindi ang may maysa. Tapang matik mo, isulat ilang sampo. May kalian yan ng pasulang, tapay ang sikat ay naglipat sa wemanuhan niya, tinagkurangan, tetapamakawan. Madamati salak sabay luto ko na ni Jules Gordulaw. Kasalubay ilong ko nuawan ka, siyang maigtura. Angelica May Molinas Cato, happy watching. Venus Temporal Cuando Gonzalo. Melody Temporal Bukalik. Sergit Numan ni Ate Jocelyn Temporal Galisa. Madam Apoy Buya Sir. Nakita tantayan ti nga ron. Agyaman na kinyan ti Melody Temporal Bukalik. Iti Matwang Batak City, Ilocos Norte. Agap kablawan na ni kabagis na ni Auntie Jocelyn Temporal Galisa. Siyang maigtura na siyang tay panawan. Siyang kabayan, hindi ang may maysa. Tapang matik mo, isulat ilang sampo. Tapang matik mo, isulat iragsak ko. O, dahil po iti sunata nga napauluan iti kasano akon na nawawan ka. O, damanin tumawag na po. Sino yung iti tumawag-tawag? Hello? Hello, text ba to? Hola? Madi na mo. Madi na mo kaya ti tumawag. Agsubli, hola kung nakadi mo. Agsumbat ka. Dahil po iti kasano akon nawawan ka kakabsat kang gagayam talaga ah. Kasano ako no awan na awan ka ko na na. Oh my beloved, kumusta ka my beloved? Sunatayo ako ng OFWs. Hello to Haji Kabanglan, Marinel Guillermo. Happy watching Haji Kabanglan, ayaw mo data kapayagan. Anya, ang langit ka, kakastoy may krigna. Sipot nagkita ka,
sibot nagkita ta rin musim ni ayan no di ka makita sikati ang awagan ay lamang unang taisem munap nuan sampir tukayan na to'y puso mapukaw ginagin ngayon lamang unay napanagbalbalikas agyan alakin ka minagnetong day kuwirik na awan oras adi sikat malagip ko Ano da pulis ang kakapsat ka ngayem. Nung napigsa unay dati tukar ko abo kakapsat ka baka mapulis na dito eh. Una nakabalita bukas ngayon ang broadcast isang host ng Liliwakin Rayaw dagiti OFWs ng Ilocano pinulis ka habang naglalag kunana kasamdat kuha na ko na ag-viral na kakapsat. Tayo host, tililiwakan rayaw nga po dyan Santa Cruz Tenerife, na pulis ko na so. May samat lang nga po iti tiliwak no matiliwak ito eh. May salang nga tao titiliwak no mapulis na dito yan ko. may melak at may sagato'y puso children duas pa I love you so Hello, Marilo Peneranda, happy watching. Game na ba ako na? Agyaman na kini Marilo Peneranda. Iti ayat na po nga nag-sponsor iti napalabas nga Batch 1 Singing Contest. Sapay kumata mapidwanan to manin na po iti ag-sponsor. Thank you very much, Mrs. Marilo Peneranda. Game na ba ako? Okay, game na. Question. Amuyo kakapsat, edi grade 1 na? Edi grade 1 na kakapsat, taglalunuhan na agawid yung square di balay no kasjay nga malpas ipan nangal daw kakapsat ta. Ti style tayo kami di grade 1 tayo apo, agbalon-balon tayo niya. No masatot tayo nga agawid, din ti balbalay ko ti no napantay nagbasa, agbalon tayo apo. Ti bra, mi mo ti pangal daw tawang pay mo klase no ka. Agkikingking bado kami, agsasyatong kami, agbibinagutang kami, no saan datay maestrami apo nga dadya unag ti kwarto, madamdama makaya madamatay ay ayamon nyo apo ka, may nagpintas ti ay ayam nyo di jay, siyempre, siya mo ti favorite student na di apo, diya kamo ano apay mo, favorite student gasa, madamdama makisyat-syatong na di jay, kata makibarbara, guno kaya bubra, bolbolintik, jol-jolens, kakapsat kagayem, payaban na yung maestra, nga dadya nga ayanti, na dya yun, yayan talamisaan na kakapsat kang gagayem, payaban na, ito madamdama ko, makitak nakakasjay, kaya pa yung mga masapol mo, kung nakata siyempre, ubing nakidi kakapsat, adaman ubraom ko na tayo mistra. Kakaalpas gati pangal daw kakabsat kamay at panagturog-turog kadaglalaok. Apo ida na tayo mistraming kakabsat. Idiyan ti medyo atidag nga lamisaan. Anya ti pa ubraom tayo mistra kanya kakabsat. Idi estudyante nakti elementary. Idi tayo nga pangal daw. Go! I love you so I-question kakabsat nga pangabakan nyo ti 50 pesos. Pinayaban nak tayo maestra po nga gininanay ti pangal daw. Idi ubing kami. Ayaban nak ti jay unog ti kwarto. Jay yan ti eskwela me. At daw paubra na kanya. Anya po aji paubra na kanya kapo. Go! Kakabsat! Najay.
kopi nanawan Dahil puso dinakantong malipatan Nupay di ka rin kanya napiligdan Yaman minam naman sa lato'y diyan ko Noemi Caral de Labal, happy watching Roset Arellano, Katimpuyugan, Katimpuyan. Ito'y puso O pamupyak ano? Pagbabasahin, maglinis. Katatapos lang ang klase na kumain lang kami ng pananghalian. Agpacheck kites paper ano. Ay tugay kalida, pacheck ti quizzes at pauban at pakuto ko na na. Kita kayo po nga naganseri di dagita mo, yuta nagkutkuto kayo siguro niya. Agpakuto ka no, magpapakuto ko na nasuruam ka no nga ba, agpasyatong sir, puro metlay nga paubanin. Ay, kasumdat makisyatong nga misrawon na maki-Chinese. Makita ka katawak no ka to agparot tinodot kilikili sir datati kaya kan ni mami agpaparot ti dodot ti kilikili uray na wanti na nasisikil nga buok na kadagiti amin na po nga sungbat yo mabalin nga adapayahan nyo na ibaga kakabsat kang gagayem ko Sipuras kanikoping nanawan Dahil puso dinakantong malipatan Pailing ka rin kanya napiligdan Yaman minam naman sa lato'y biyak agpailis agpaligis ko na gayam na po ni Apo Rolando Quines. Apo, hindi elementary kami kakapsat. Iti adayo nga kita adayo iti ilili nga eskwela kayat kiyo kan sana po dagiti mamaestra ti pangal daw. Agiti hang agawid nga taga ilili nga mga diyaw nagtibay eskwela da po. Awan ti maubrada. Siyempre ang agpakurikor kano ko na opelya na po. Nagimas na agpakurikor nangapag ni Sir Kines ko nada. Agpaparot ti katay na ti inatay nga buhok na sir ko nada. Malaksit ka na kita amin ngayong bagayo po. Dapat may sangahan nyo nga na ibaga. Ang pamasahe ti ulo ko na. Kung na nagpamasahe ti lopo. Paypayam ka nung nga maturong ang pamasahe. Agpakurikor ti abot ti mata admin isem ko na. Alangan niya ti kurikuram no hama. Agpakurikor ti abot ti mata ko. Nancy Padua, Donna K. Anong is watching. Kumusta kayo amin na po mga OFWs? Kumay kayo kakatawa tayo apo. Awang pa'y tinakala apo. Sa balimot agpaparoot ti buok ti kulot nga buok na kunada kakapsat. Awang mait magsulat. Agpasulat ti lesson plan jay blackboard sir kunang agpakuto agtudok ti dot ti abot ti mata. Agpa na jay agpasugod ka po. Kababay mo data mas na maestra nga kinuto kakabsat kang gagayam hindi pa isote gayalis ka nagti kuto kat estudyante na ay paikat ko ay patulpok kakabsat no ka agkuto nga maestra. Ala kakabsat kang gagayam. Request ni Kuya Norbert. Happy birthday to Mama Rosbelia Mateo di Hawaii.
Patarimbo. Boss James! Naikawin na ni Boss Norbert ket nagagit at malmalit na karuba nga atakit. Amin nga upa kamat-kamaten na sarinsigan abag tubo tidugtog na. Naikawinan ni Ay, Lisa, taaka. Nagwapo ni Sir Darikang kunada. Inya ta gwapon. kumarit ka rin sumasaritsi isuti ani kawitan di karuba kamanukan Texas awan lagasan na. Boss Norbert! Teka-tekalen ni Boss Norbert amro-amro Da kayo po nga tatang nga nagpagkapagkalibirabi. So na tayo dato'y peke-pekelem. kay kawitan mabigatan teka-tekalen ni Tatang amro-amrusan ni Tatang amro-amrunin ni Tatang taragin na ang kawinan. Yahoo! Ayan na ni mga taga-isagsak kay Boss Norbert, kay Kuya Larry, Kuya Francis, kay Boss James. Adalag kita tataya po nga agpatudok ka no ti matapin. Nalaka ti matudok ti mata. Kala kaya ti matudok ti mata ng agabsat. Bantayam sir habang maturog kunauno paypaya maladatan niya po. Datan ni Ma'am Evangeline Lizardo Wandasan may sa po doon na maestra iti kinder iti payagan is daycare center. Kumusta kayo amin na po tita payagan? Hatuti ang nakaslamkan ko na ang tatanakaw tumapingatan ringin na isa ng kaaruba tagkatagkalen ni Tatang apro-aprosan ni Tatang apro-apronin ni Tatang larakin na ang mawinan tagkatagkalen ni Tatang apro-aprosan ni Tatang apro-apronin ni Tatang larakin na ang mawinan tagkatagkalen ni Tatang apro-apronin ni Tatang apro-aprosan ni Tatang larakin na ang mawinan. Da kayo apo nga nanang nga nagpagkalti talagang nga kawitan di rabi. Kumusta kayo apo? Ayo, Tony, ayan na, Bella Pimentel, Elena Ramos, Maylin Vidal. Atela, Patarimbo ti mata na sir kung na ni Manang Evangeline Lizardo. Kuya Norbert. Ay tay man agnanayon nga yayaten ka sir ko na DJ Arnel tak magbubuya ka pa lang sa nawan tilay butat ta sir. Sorry sir, late na kunana ni Sinoyay ni Manang Shelly Bonifacio ni Auntie Este. Kuya may sak iti ka na yun agpaubang kanya. Sing along
Kaya po iti para kata kayo amin. O baday di manin na po. Para pasangit kada kiti OFWs ng may mail iliw. Dagiti OFWs ngayon na may liliwag pagpagkalang kakabsat. Suna tayo datoy. Sa dinuma ayan mo diyan ko kaya ko kumakan ka Merly Ramos or Suwa Kayari, happy watching po. Sika ka na yun arapat ko Marison Mark, happy watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta po ni Marison Mark? Happy watching from Jeddah. Bansley Leonador Saksak. Sa dinuma ayan mo diyan ko kaya ko kumakan ka ngayon no siga ka na Happy watching to Margie Mercado Matero. Kastamit kini Marinel Guillermo talagang agpasangit pasingitin na kami sir kunada. Sikala kay ko. Sikala ang bakot ko tinak ayayaton. Dahil title na to ay apo ko Sikala, Sika by Rudy Corpus. Uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalae di ka masusunod biyak ko alipate uray pa'y at taakto ijanitani Dahil kakapsat iti Sika nga isang sagot ko kada kayo amin na po nga agbuy-buya nga saampay nga nakaturog iti daytoy nga gundaway. Daytoy meta po iti isang sagot ko kung datay admin ko nga kayatan na laon ay dato nun niya ti kayatan na lang ang datoy nga parte na. Aurora Castañeda yun na yun, Angelina Cortez, panaymet nga masangit ipatukuan ni Zer Kunada. Okay, agkatawa kay tatan, dato yun. tuti ang asawa bilyet kaya tuwata na uray bakit ako ibete Ay, paring William Corpus, happy watching, William Corpus Jr. Kasama kini Jennifer Ortega. Mayan kenda
is watching from Hong Kong. Talo kay kayat ko lang entay baklang entay babae akong nangera tatay bakla pasapula magulibet na entay babae akong nangera sigurado pa'y skandalosa anang sakna mangitikan rupa. La aba tingnan mo kutong ital-talo. Congratulations to Mr. Flordalin Ugali Pichay. Ti sungbat na po ang dikot agtarim buok. Yung kung ano na nga bakati mo na inikaktipuso na wrong spelling gayam. Ni Flordalin Ugali Pichay 50 pesos. Duwan sa tuutang ko kayong kakapsat. Sigurado pa'y skandalosa anang sakna mangitikan ruba. Inden mo kutong ital-talo. Nakitamin na po ngayon na nga papagat ng mga makibalayan di Pilipinas. Suna tayo datoy. Kira umanang Angelina Cortez sa balayan. Alam ni ko na ni Esor Borja Pascua. Balayan ng kakapsan. Michael Jocelyn Awandasan Galiardo. Tayo makibalayan ng DJ Kunada. Aser DJ Arnel Tagmo atek na nayon madam na mata gampa balayan ta. At practice tayo po nga sala tibalsen. Maka tigiti namutek sala tibalsen po matapilok kanto na makibalayan ka may babayin ka sa salunan. Watching from Los Angeles, California. Happy watching to Elisa Nicolas. Kumusta kayo po dito Los Angeles, California? Ikablaw nagapukada kami dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Isalayo po dito Los Angeles, California. Manson nyo kakapsat. Kita po California, adam aga-abalayan dita.
Muray ang daming kanyang balikan, muray pa'y magpupunta, muray pa'y mapagpasok muna, Diyos man nagritang mapagmayan. Apo nabayagan ko na apo kahanak nakisala. Napan nakisala ti Budaan 14 years. Ay kiti apo agpapasala dito sa Pilipinas at sasala tata. Magay ayo, ay pusong kapuan piling ko. Hi to Rema Rabila sa watching po. Marinela Guillermo 500 per dancer apo. Apo man ang nagnyina ka magpasalan. 5 gasot ti may isang per dancing partner. Nanang. Agat rasak. Sa ulit, at ayo lang na iyong ano siya ay ulang ay di ka malwang at sikalusay ay Plus 50 apo ko na. Plus 50 ka nun ni apo Angelina Cortez. Change the music. Kung namot ama ng tayo, baliwa. Lambada. Kung namot ano lambada, uno dayang-dayang mang. Kung ayaw mo ta. Ang plus kayo, apo tawa tidog ti sonata yun, tita bandara ti daya. Iwalagos mo ni kasalam. Alawada lang no may palasin tatay smuggle na po nga bitswok. Awan sir, COVID pa ilan. Kung na nanti Juanita Miranda o B. Lizardo. Hello, Nicole Beltran na o di ka ti abalaya ng kabsat. Marimaan di salat ti abalayanan. Social please. Nyanti, battle, social back with battle. Kata kayo amin na po nga buya ti dahi nga bundaway. Nyati kayo yung pasala tayo. Aglako na ti social. Sino ti biderita lang kumatang. Abalayan na dagsakit supot-supot nan. Ang sakit ti supot-supot na gana pa. Isa ka na po kita supot yun ada babalayan. No adut at da buda ang kakabsat. Lumabang kayo makibuda. Laglagipin nyo mangi karga ti supot yun. Mabisinda ka noon. Nagsala kahit madamdama po nubya ka, mabisinda kit isang ilin. Na kaya po nga, isang sangili po, medyo, kuha nyo pa ilang tapulan nyo pa ilang tibisin nyo po, tabagsalaan tayo pa kit nubya ka nubya. Hi Manong Marlon Marlon Tablet, happy watching Manong. Madama po tiya balayan dito, liwliwakin na layaw, dagiti OFWs ng Ilocano. Dagiti apo ka sumsunatan ngayon, nakisagsagot ka na kayo, tapnuhan kayo pa ilang matulog.
watching David Nick. Ay, David Nick, agchat ka to man kanya manandama, David Nick. Uy, nagimas nga i-double step dati nga sunata kapsat. Ati, patuloy mo ka mapapata ka mati sa magal tayo kasalam? Nagganas. Hello to Annabel Prudencia Shadow. David Nick, happy watching David Nick. Oy David Nick, agyatak madamdama sumbatam no makaring karabigat. Malanitan kisob-sob no kastoya po iti mangmangagiti nga sunsunata. Kani David Nick kakabsat, no agbutan to kano isuna ka aawisin na tayo apo iti barangay Payagan West, Ballesteros Cagayan. Iso apo dito iti SK chairman iti Payagan West, Ballesteros Cagayan ni David Nick Barupay lang pagsapsapol iti Hawaiana. Nga babagat nga nalingaga na mga nakiti kasar mga nakiti kasar ay anak niya po ni David Nick Baron tulo agbuda. May sapo nga nagwapo nga SK chairman iti Payagan West, Ballesteros Cagayan. Madama po iti pakasar iti liwliwa kinarayaw dagiti OFWs ngay lokalo. Pa-shoutout natin ni Rolly Palakay SK, Eric Villena, Ariola SK, Alvin Reyes Sagosoy SK, Lisel Carino, Michael Jan Pablo. Dagiti aming gagagayam na po nga SK chairman, iti na dumadubang nga barangay, agapgablawan na kayo ng David Nick, iti Sanchez Mira Cagayan, taga Payagan West, Ballesteros Cagayan. Dagiti amin nga SK chairman, iti Ili nga Ballesteros, na imbaga po Karabiyo. Hi to Maripe, you Lizardo, happy watching ante. Kamakama manteka maramaan ti Buda. No nagbalong ka supo mo, imbitaran ka, ngumnawan supo mo, hanggang ang imbitaran. Thanks sir, love you kuna napay. Asa ka nakikita tayo ito na mga asawa ka kaanakan da kanto. Nakayo amin na po ka taga Payagan West. Nagkiti SK kagawad kin SK members. Ngay dadalwan ni David Nick Oklaray. Kapkablawang kayo po di nagasat nga rabiyo amin dita Payagan West.
Shally Bonifacio, mga lakati ka pareha mo ba ng awanti ka pareha mga agsalan. Pampangasi yung kakabsat no, mabangkay makibuda, hanyo nga kadakang ng tiyag, sapatos dati high heel. No, dabalang yung makisala di balseta, hanga simentado da jay pakisalaan nyo apo, hang kayo high heel. Tamay wol datay tirad-tirad na no kwa. Mula tayo bagbaga mo na David ni ka may kadwa. Ibagbaga nga baro kay, bagbaga mo may kadwan. Di pa'y masokalan ta. Palok-palok na tayo high heel na kakabsat. At tapay ka makibudan no, mamakibudan ka, high heel pa'y lang. Aglalo no tiyempo titudo, kasundat. Matokol na tayo high heel na kakabsat. Ala tiraom Engelbert, sala Engelbert, manang Marinel Guillermo. Kaptem dati lakay nga agmamama mabalin lata. Anya nga bangir kunari Perlita Matias. Happy watching from Palok Ballesteros, Cagayan, Rema Rabilas. Happy Buda po na mading. Ay, happy wedding ka na kayo amin na po nga kasar. Nagsiat iti tayo nga tiyempo po, dagati at dabalak na nga kasar, basit ti magastuda kakabsat, apay, awan unay ti umay maki kay Buda. Napangkano di bangir kakabsat ikanak bang katijawa serjay seryoso tapno at damit makadwak nga panagbiag kon. Alawan ibirukan ka David Nick. Agpakita ka kami sa banti sa balin to mo ti profile mo niya tayo profile mo sinan ikan samot di pala ito no data profile mo. Parang kagamin Laba ibirukan ka banti balasang ni kasi ni David Nick kakabsat kang gagayem insina kano ti asawa na. Kukunak ko baka insina na ka na nyamotan. Nakaya po nga single mother. Dagiti amin nga padasan na po. Hanahanga na padasan na naglalok. Mabali na po nga konyo ati ubing. Nagwa po nga ubing datoy. Nga nasapa lang kami nga rimaman itidiro ni ayat. So nga madino nasapa nga rumaman kayo po. Ayan! David Nick, ako ba na tayo ikitaan ka man? Ito yakpay lang naragragsak ni DJ kung naliman ng Perlita Matias. Bangir, kaya nasaun ni bangir ni Ayat. Adi bangir ako na ni David Nick manang, bangir ni Ayat. Di malasyo di sa bali nga kalsada tayo asawa na ini. Baka ba sitket, sirop,
Dakdakkel. Nagsirok na dakdakkel. Ala David Ning ne kantyawan da ka nagdibabalasang ito yan. Baka kano basit. Baka di na panan nga bagay ka dakdakkel iso nga imbati na kakababasit. Happy wedding garod sir kunada. Siya mabalinin sir kunada. Chard RG at Soka happy watching. Oh, kunada king kako. Baka kano basit David Nick. Iso ko nagbirok ti dakdakkel. Ipakita mambalong. Dahil yung mga kakabsat iti, kahit kung itit kada kayo, ay, aman swim ate Perlita Matias ko na. Hi to Leonila Miramonte, happy watching. Hello tita ko, Gladys Agkawili. Awan naman kita sinong mo. Alingagin man pitito'y puso. Kunana na ha. Madinino ipakita sir no makadwak sudaw panagbiag makita ta kunana. Opo, permi mo. Hi Bambi pa puson hi po. Kiladangis na no support kunana. Awa na ang mga ta. Tamos liya po nga Ilocano, Pilipino nakugit da. Hangakas la dito yung nga support da. Mostly nga Ilocano, mostly nga Pilipino apo nakugit da. Depende lang dagiti mabutang nga pakugit nga lalakayo. Iwaksim ni panatuan na nasa grabin tatilipos na ko'y ayan mo para kita ang nanayon awang patinggan minsan Ay lonely. At kakatawa na mo. Ay to Lisa Taaka, happy watching good kunana po. Ay ipalpalagi po kakabsat kang kagayem. Da kayo po nga nagpapalo iti Facebook page nga makiaya-aya mabu iti rapol iti may nga purias into no July 19. Pangasiyo apo ta agbuya kay tumo lang kasi ti patakaran ta ito apo. Oray no nagpapalo kayo, uno naka-followers kayo ti Facebook page, nohan kayo apo nga awan iti dayjay nga oras, dayjay nga minuto, tamabunot tinagan nyo apo, ibabawi ka po mang bunot taxi sa balik. Kang kayo apo ti 5 minutos, nga agchat when tumawag to kanya, tapno ti kasta maklaim nyo apo dayjay price nyo, tanawang kayo kung dayjay nga oras, pasensyaan nyo lang apo, tamapaipang ko ti sa bali nga mga bak. Atay baboy dayjay balayin apo. Ichapdak sir no kayat da makita ti panagayat ko nga napudno sir. Oy mananiw kan sa mo David Nick. Nagwapo ato yung baro kakabsat na kaya po nga OFW nga agbirbiro kiti may kadwa nga ayat.
Uray ni David Nick birbirok matoy may kadwangayat dating hubing. Siguro 22 datoy. Sino ti 22 apo dita nga nagkamali itinagan ni ayat ide, mabalin kayo apo pay lang agsubli manin. Evangeline Ortega musta ex-cap ko na. Evangeline. Masapula po no, magyayam kayo ti native nga baboy nga rapula po. Aqua kayo apo, masapula po nga mauri din ganyan to apo kasparigan no, ibagat nga alas 8:30 ti rapol na. Uray no, agtatrabaho kayo to apo, masapul nga baka namang magbunot tinagan nyo, agreek kayo nga sigidan no kwa. Kung nagpalista kayo apo kadagiti admin ko na po, da kayo ko tapan, urehan kayo papasubscribe na po kung nagpapapalo, basta automatic na yan. Ngam no dagiti hang nga tapan kakabsat, masapol nga agpapalo kayo tilima, tapno agpalista kayo kadagiti admin ko apo, yung data na patrabako da na po. Best friend forever kakabsat ken kagayem. Lisa taaka masapol nga ipapalo mi ti 5 nga tao. Ang papalo ka ti 5 nga tao nga friends mo ti Facebook. Tapos i-screenshot mo dati yung papalo mo 5. Ang submit mo isubmit mo at tanaga mo kadag di admin ko. Isagsagot ko kini David Nick nga bilberok iti maysa nga napintas. Nga orehang nga balasang ng David Nick. Madino balasang. May mayat ati medyo nalawan. Ipian daw saan na mapuputan, imasidekat abay kung may maysa, balikas apan nagpagkata, mapankan sa bali at daga, asin lupay itati ka mga, asin lupay ita di pangibaga, itinaruay atu ang problema. Happy watching TNC Family Mamis from Gladys Agkawili. Idol Lisa Taaka. Atapan ni Marinel Guillermo automatic atatapan ka ding. O rin o hanggang papasubscribean mo nagpapapalo, automatic nga tapan ka, kasali ka na po. O rin o hanggang tagakagayan, basta tapan, makamunak to mga mangiremedyo no, kasano nga panangalayo ayo baboy. Iginano mo nga abong-abong medyo payagan is baliesteros kakayan. Dadyayain min ako, nagrawot ka no nga mangan. Naglain ka no nga mga nadya baboy abong abakon nyo, iso nga malugi naksa. Inya pa lang July 8, hingga na ti July 19, ado pa ti kanon nga pids. Dakkel to no nyo alaon no mga abak kayo. Hi to Kabsat Perlita Matias. Pakumustahan nyo ako dagita best friend forever yung malwadan nyo dagiti best friend nyo ako baka na isunto mo lang tagbaling mangulog kada kayo ako alwadan nyo kita best friend nyo best friend oy hello best kung kunana kumusta ka best kung kunana kakapsat madamdaman ko utangan naman ti $200 nga Singapore dollar mo bes kunana madamdaman mo inikang ka awan hanta gayin bes anak pinautangan goodbye Mapankan sa bali at daga, asin lupay itati ka mga, asin lupay ita di pangibaga, itinaruay adu ang problema, awan ka badangkul itirigan-rigan. napimpintas nga iti best friend ninyo kakapsat ka dagiti pamilya yung mulaang
Tauray no di na kanto kaya at least kapamilya, maawan sakit tinagam ng tultulungam data nga best friend. Apaw-pautangam ka daw, mututang ka taglalok. Saksaki mo, nakakay may saksakit animal. Ay, po best friend forever, tarupam ko naman nukan. Awan di be best friend ko. Nagpipintas lahat ti pananging istoryam ti biyag bukod na best friend mo. Madamdam magaya mapo ka, sumugayam ti agi salasalawasawon ka na kiti kagayim na nga ay kasi gayam ti biyag na. Ewan ko na nanton nga na istorya na kan. Ito'y ayam mi adok kasyay. Ado ti best friend ito'y. Best friend, pakala na po ti paragpag-ginuraan. Nakita yo apo tayo agti post ko apo nga sayings nga Ilocano dita Facebook. Ita page tayo apo nagpipintas. O da kayo apo nga best friend. Dahil di mat di para kada kayo apo nga best friend. Kunan tumo dati gayim na ko. Dahil di mat di sumpat na kakapsat ka na best friend na. Dati apo. Ang nanayon nga yayaten kay sagsagot ko kini DJ Arnel Tatmoy ti Pinoy Home Radio. Kada kayo amin nga taga Kuwait apon embag nga rabiyo aldaw. Aywon aduser kastak hindi pa ilangan ti amukom. Ako na ni Auntie Juanita Miranda Orbi Lizardo, best friend tarupam no sana alam mo no da kaya mo kuna naman ko so nga batan yulatan. Best friend, kung nalagayam ko kikitam na jipitakam na doon, nagyan na no, damautang na king ka. Ang saka na kayo na po tayo, tid ko ti Subaru nga question, ado atin nasasalawasaw ko. Madamdama ag-istorya na ko. Ag-ulog kayo sabay nga maturog kayo. Dagitila daw ang inak makikita. Dagiti naruay nga inangawda. Tumren luluwa, tunggal mapanunod ka. Ayan David Nate. Kita nyo na po ti profile dati baro nga agbilbirok ti balasang. Dati baro nga agbilbirok ti balasang. Dati na po ti profile na ipakita man David Nate ka nagwapo ka. Show the world that you are very handsome. Inglisak pa yung kakapsat. In-English ko kakapsat. Nangatangtang ka English ko. Awanteg na nayon kunada. Adag na nayon kakapsat duma ka kanayon abulog ka kayan. Ag na nayon nga taga kanayon ka. So pa, maribe ka ugali sa area. Hanggang makibest friend. No best friend di ka makakita ka ti best friend na lang agpalibre awanan. Inlibrim di Domingo, inlibrim to manin no sa marunong Domingo, kasanon, librim to no maya Domingo manin. Awanin na, best friend tinibriso, mabalin. Amo tumakin. Alam ang mga malatang kasaludatan, ananong sak. Agnanayon, ngay ayatin ka. Iba't patekin, pudno adong dumuin ka. Uray paino, imatayo ka. Pimanaw ka, atin ang pagkata. Magudas man tayo, ito'y biyak
laksiragyaman na punay siya sabi ko mataada ag interesado nga mangayat kanya ken mangayat ken awan dadail utik na kaya takta music mo. Ala, oy main in love dati ubingan kakabsat na kaya po nga single mom dagiti mayata po nga magkipempal magkichat kini David Nate. Ayan na po. Kayatan na kano dati agnanayon nga ayaten ka. Okay. Malaksita po buya denggan basahan nyo data comment na makasla main in love dati baro. Hi Clara Umani, happy working po. Ni Nicole Beltran kaso may katawa na kangabsat. Agnanayon nga ayaten ka. Madamdama David Nick at patangtak. At nakita nga balasangan. Ahang nga second hand dato yang. Ang nga second hand talaga nga first hand. Hampay nga nalawa. Dahil tayo na po ti season nata dahil nag-request yan anusak. Dahil tayo po para kada kayo. Sagot ko kini David Nate anusan na kanupay lang ti agbalin nga baro. Tapi nanawan dati asawa na iso nga anusan na palang tagmay maysa. Minsan nga aldaw pandag ko'y kuyog ta napuwanan kinarasakta Lawan patinggana do sa diyaw pinamama ipagsinaan. Hi to Lito Sel Talano o Galipas ko happy watching manugangen kantong barok ado ti kanakak nga may karkariya giti babalasa nga kanakak. Oh itama na Angelina Cortez am David Nick ni adamang manugaging kan nagwapo ato nga barok kakapsat ngayem ubing pay 22 na ikaglis lang gani nga nagayat idi. Ano sa ikarigata ituidan na. Oh, aga so punsero kayo awang kwarta na basta muna ti makitinulong ken maki sinurutan panagbiag sirken han nga manglokloko kunana. Kami dagiti babae nga mangloloko nagimas ngay paraot ngay bakod bara nga irakod ita sirok ti mangga tamakoton tatay atay kuanang kakabsat. Adi ko mangloloko nga babae kuno mangloloko nga lalaki kat ako lenteg nga may paraot ti ay iti sirok ti ray mangga nga kabunarang kakabsat. Tanulumteg dagiti leletegan na. Karing-karing di kay nilala Unapunlo day tayo Ukirabi Nagmay-may sa Sigalaeng panunutek Ano sa ikarigata Ada ka no, duwa ka na kan ni Nicole Beltran at David Nate. David Nate, duwa ka na kan ni kapsat Nicole Beltran. Masapol mo't apo nga, iyam amuyo mal. Tanari ka mga handa nga gamamu nga muna sapay nga agin naramda. Ito Spain na David Nate, naglakat imang mubya. Oreno agayim da madamdaman ka dajita parken. Gimatang dati kuan kondomam mabalinin. Mayan marnar pastikas jayen adios. Ore handa dog gayim manen. Pre dito yapo kangapsat ng gayem. 13 anyos ka 14 years old madunsilyang kasano data. Free country, open country apo dito iso nga kaslangas la di Pilipinas. Nga nya naganadien dalagang Pilipina ako nada apo
kinsipay lang ka, hampay nasagid ta, muhay-muhay na, kasano data. Damo ni tatangan ako yung kakapsat kang kagayem. Oh! Alam man na Angelina, kanaka-data, David Nick. Kita man no, adabalasang nga medyo kwadita nga kanakam. Nga mabalin nga ipalotakin ni David Nick. Mano taon David Nick? Di ba 22 o 23? Akurat timang loloko kunada. Oo na. Sa bagay. O dahil di parakin ni David Nick ang saksakit tinakam na kakapsat. Parakan dati asawa na. Dahil ito isagsagot ko ni David Nick kakapsat. Kanda parakan dati asawa na po nga nangisina kanya na. Agaramit kan tumangki diti pasamak tibiyag tay basa ta David Nick. Pinaramit ko men amin pagragsakan. Ngaman niya ting subad mo sinagtamlaeng to'y pusok di mo inilala na putno ngayat ko. Karing kanya't ingkat tinalikudan martir a pusog na ikalang anya pa'y ti serservina nasamit alangen langenta awan amo anak kabasulag ken ka ditaden na awan nagbasulag inaramit ko met amin pagragsakan ngem anyat insubad mo sinatamlaeng to'y pusok di mo inilala na putno ngayat ko karin kanya't ingkat tinalikudan martir a pusog na ikalang hanya pa'y ti serservina nasamit nga langen-langen ta awan amok anak ka masulag ken ka itaden awan nagpasulat isangit ko David Nick taim pa ay ku amin akabalat itaden awan nagpasulat sikat ng perdi ng waswas keniyayat ng keltay kadagiti arapap dahito nga sa kinantak kakapsat ka para kini David Nick nga aksensen na ay kakapsat o David Nick kinantak pa'y dahito di taganam awan tinagbasulak bakit ko o David Nick di ba David Nick para king ka dati nga sonata bagay king ka datoy hay to Ryan Alcabedos ugale isagsagot ko dahito nga sonata kang kanta ka ni David Nick
kang kansyon kakapsat. Bita din na kawan nagbasulag, kay naramit kumit amin pagragsakan. Ngem anyat insukat mo, sinatamlaeng to'y pusok, di mo inilala na putno ngayat ko. Karing kanyak ingkat inalikodan, martir a pusok na ikalang. Hanya pa'y ti Serbina, nasa mitalangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulagin ka. Ita denam, awan ang basulag. Taimpay ko amin, akabailag. Ita denam, awan nagbasulag. Sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapaap. Tadenam, awan nagbasulag. Awan saludo sir, awan David Nick pagsangitin na dati ati timsong mo. Ay bagay laging ka dati nga timsong kang data pasamak tibiyag mo. Dita din nam awan tinagbasulak bakit. Saludo sir, Lisa Taaka, Annabella Prudenciado. Hi to Angie Golas Bebeliados. Ay may isa, dahito pa iti paraking ni David Nick, kanda kita namin nga buy-buya kakapsat. Lubos-luboso konti mang titiso natakan ni David Nick, tano makaturog tatangarabi. Maragdayat ken langit-langit, basta't nalawang anak ay bayan, sa naglaampo tuog ka. O David Nick, paraking kamanin dati nga sunatan. Umanaykan ka magtalag, iti maminsan. Umanaykan ka tawag kan pangumusta. Ulay na sakit, pilit nga awate, lupanutek asikat Kato'y ayate. ang pulawang nagpurkurangam kaniya, tibet-telak di kumurang jak bakat. Ingat ngay ay wala saan ta tingkadanes na, basta kadit na puno nga ataya. Ang siya ipapatuloy,
David Nikitoy nagsangsangit sa mutay. Puruang nagkurkuranga kaniya Nagpelagi gumura, Jaki pakat. Best man I win. na saan na tinadanes na basta kadi na puno nga kaya Gano nga ipatek mo Ito, Joby Pablo. Masapol mo ti advisor David Nick. Medyo narikot dato kasasaad mo balong. Kaya man tiyag bali nga advisor mo madamdama? Shout out tay friend ko dita Saudi, Len James Collado Ahila. I miss you maring ko kuno ni Marinel Guillermo. Thanks sir, kaslanak pay ket bida to live mo na. Maya, tadi to yung live ko adutiin na nga babagat nga mga advice king ka sa adanak mayat agpay suma dati nga napasamak tibiyag mo iso nga arami din tantuman nga tiarim padek tinapalabas ni David Nick. Ibasak to. Agi interview ka do ti 20 minutes arami dikti pasamak tibiyag mo ta pagsasaipan ta. Thank you for joining in this live streaming David Nick. Kahit kada kayo amin nga buy-buyang, bumasit 35 no, agpababa ti 20 datoy, isardon ko na po. Maturog ako no bumaba, kababayin na launay. Da kayo amin nga buy-buya po, suna tayo datoy, ngayon na isagsagot ko kada kayo amin nga awan ti labas na. Arat kita dan di nama kuno at nagayat kelkam di sumbat mo ket nalawan awan ko nang maibaga kanya nalawan apan parbuklaeng di sumbat mo talagitag agako'y kuyog mo nalawan apalpar buklaeng pisumat mo talagitag agako'y kuyog mo niyay ayatem inasakit nga kinunang awan binang kutu'y pagtuyusan awan gayam kay muningan paparbunglaing gayam daytayan. Isagsagot ko kini David Nick, takayapin na amin nga buy-buyapo ni Angelina Cortez, ni Marinel Guillermo, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Marivic Ugaliseria, amin ako nga online, ni Joby Jane Pablo, ni Lisa Taaka, takayamin ako, ni Angelina, Palparbuklaing, sagsagot ko Perlita Matias, Yahoo, kunana. Na minsan anak kita ta inamagpuno at ang nagayagin ka isumbat mo ket nalawan awan ko na nga ibaga kanya nalawag apsar parbong laeng isumbat mo talagita agako'y kuyog mo
agatem. Kakapsa. Aguma kayo po ti agkakapintas na sa miweng nga Ilocano da kaya po nga OFWs kastamit po di kinakaring pay dita Pilipinas nagwagwapo na kisunata di pa manong naikudem ko dumuka aggang ganas ka kunada. Awan sa mo ni Dave, nakaturok kan samot ng barong. Nagting sa sunsunatay, sagsagot ko king ka, kaputay ayaten ka kunana. Ito ang Viceni Temporal. Yes, Guillermo Rivera, basta marunong panagpiat madamo kay kanya. Ada prinsipyo ati baro. Siyempre, professional po datoy ati baro ni David Nick. Nagredwara po ti business administration iti QSQCN. Professional ati apo baro. So nga dakkel ti prinsipyo na ti biyag. Kaputay ayaten ka, Marinel Guillermo, ti title natoy. San ni Bilyon Kinagutan. Makapalakip ako na ito yung sonata. Hello, Viceni Temporal. No, agbuya kayo po, agdengag kayo dito, kiti music ko. Talagang 120% tirabiyo. Pipili ka po na kiti patukar ko. Nga talagang magka-holding ka na kita puspuso yo. Na kita pampanunuyo tauray na ito problema po. Mapanagsak kayo kita ito nga kanito. Maylin Lanusa Martinez, happy watching. Esor Borja Pascua. Ket oray David Nick tamagaman no oray ikan nakabuti picture na di asawa mi di imbatyan nakamula picture ni kan nakamula picture na ide ket kita mo lang isuna dahito iti paraking ka David Nick manen. Da picture na pailang kit kita dato iti paraking nyam.
sa Alcantara. Anday hosto tako nam saya kunana. Sipay ko Kay nilagawa Hindi man-man-mata Umapay lagi Ikaw ka Di panahon na Ganyan Tiraksa Pinanawang Pinay bayan na Shout out to Engineer Teodoro Unite nga nang tultulong kanya nga nang pabasa sir nga naka-turpos na artikulesyo kuno. Ala, naimbaga po nga rabi ni Dr. Engineer Teodoro Unite iti nagbalin nga kasla guardian ni David Lake. Thank you kano po Dr. Engineer Teodoro Unite from David Lake, Oclaray. Makapalwasit lagi di sonata yo. Kada kayo amin na po nga naka-online pa lang. Ikaw kayo pa yabuti 15 minutos sakbay nga pakadanak. Saka na kayong tayo ko ti sumarunong nga question kakapsat. Hi to Bernard Casido, happy working po. Mr. Bernard Casido, si kati asawa ni Madeline Arellano Casido. Madeline, asawa ni Bernard Casido, no kabagyan nila kay mo. Lyrics na dato'y David Lake. Kita Madeline, admin Madeline Arellano Casido. Agboy-boyan ni Bernard Casido, ti kaingongot mo. Iti Kabaritan West. Sa amamo ni Engineer Unite, unan amamo apo ni Engineer Unite ni Apo Teodoro. Amamo David Nick, amamo aming taga Balisteros. Dadagdo mga taga Balisteros didak amamo. Isang sagot ko man tayo nga sonata. Ken ni Mr. Bernard Casido tika kapisi ni puso ni admin Madeline Arellano Casido iti Hong Kong. Yak ni namnama lakay nga agbuya ka ako na ni Apo Madeline Arellano Casido. Madamapay lang siguro busy ni baka mo. Kumusta kayo amin na po dito Kabalitan West Ballesteros Cagayan iti pamilya ni Bernard Casido kanda kiti amin nga anak daki ni Madeline Arellano Casido. Di may sapong admin to'y namotibiyang. Yang hilang nama, ulbi
Ronela Cardenas. Amamok apo ni Albino Tanggo, ni Apo Kapitambino. Ni Apo Kapitambino, di Takabarita Nuez, kadwa nga kapitan ni di Apo Ronela Cardenas. Romel. Yeswa Acosta watching. Diyak ninasama, ultin mo kenrangkas, asulmut kalakama, nanarangkas saya, diyak masagawa, kastoy di balat na, sipo, maluwe, tiyak. Asawaom ta kita tapay apa nalakaya tibangi asawa tatang. Patang tamadam na nga. O, dadya po, di sisagsagot ko kada kayo. Yura-yuyo po, ta gura kayo, ta ikang kayo ti napintas nga sonata. Jobelin Tani at Tasani Pilion kinagyutan. Sa request ko bantay kanta nga, riribok tibiyag ko. Ang tamangaw awag yan ka, oras alas 3 di parbang, mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na siraya sibay mo, ako na ay ayatan ka. Happy watching to David Nick ni Marisa Rieta Manzanillo. Happy watching manang David Nick, amamom ni manang Marisa Rieta. Kanakam ni Michael Rieta, ini nyo nakapsa mo manang. O, David Nick, adantin ditoy. Agawit cancer to seto may dak idanon si Kati pakada Lola Flor de Lina Pinol. Wow! Ako pala mga asawa ka, Jack Pegawit siya to MC. Kumanak to MC, gawit kami. Para makawit kami to no 2022. Ayam mo yung kakapsat na padasak tinapan ng idanon-danon nakidanon. Napan nang nangarog ng idan tibaro nga nagki-asawa. Sakti palandok. Ay, ado ti experience ato no motibyang kakapsat. No,
Nagado ti bibi, nagado apo ti biru kanda no asawam ti may isang anak dag lalo no hampay nga na napasurutan nga muna. Masapul ti bayad ti sunuso ko nada. Ay, narigat apo ti mangidanon ti may isang baro no awampay ti napasama. Kastoy, masapul mi ti kastoy kunada ko. Uwon kunatay balayan. Abalayan. Kasano ko adot masapul datoy datay arami din nga buwa-buwa itay. Ako inuugma nga ti danon-danon kakabsat tata social ti agasawan. Social ti agasawa tatang kakabsat. Ano nasikugamon ka automatic mayatan ngam no mo pay nasikugan apo. Masapul ti bayad ti sinuso. Agpalalyang kayo. Babang kayo dumanon, tulagan nyo ti Buda, abagim ti bayad ti Bado, bamano ti Kastoy kung kunada po. Kapin, Rieta, antik ata sir, papang ko ni Edwin Oclaray, agamabuhay yung kinima ng Marisa. Di ba kakabsat, sino apo, da kayo nga babagat nga napadasan nyo tinadanon? Punarigat ti agidanon kakabsat. Gumatang ka ti gin, gumatang ka ti coke, merienda, agpapalalyang kayo, gumatang ka ti buwa, gawod ka, daglalok, tabako, sigarilyo, animal line. Napadasak na po ti pan nakidanon di jay alakapan kagayan, tasak idi ka kapitan nak, umay ka talin idanon ko natak, ay amuya ka barunak pay lang, amuya dagita ko nak, umad, agsusuro ka, kunada ka kapsa. Dadya wana amok. Wana po narigat ti mamam dumanon. Iso nga agpalandok ka, adamin kayat ng asawa na para sangga. Adamin na ibagada nga aji sinyas da nga ipakipakita da kaya ng asawon. Iso nga no amo ti sinyas na po, kaya nasawa na ibagabagada may kuha kayo. Kaya nasawon ay baalayo amin ti kaya da nga mapasamak ti Buda. Narigat ti makipalalyan nagpad makidanon. Kapintasan nga biyag dagiti babay no dumanon da ay apo may dala makibuda. Biro kanda ni Kastoy, biro kanda ni Sinoso, biro kanda no nya biro kanda kakabsat. Nga nariga mo gayam kakabsat ti mangidanon ti may nga baro. Yada kayo mga putahan na nga makapiright itoy. Awo na po, napadasa ka po din na panangidanon, nakipalpalalyan kung kunato kumubing anak pa ide, Shakti Kapitan. Masapul kami na po nga matestigwa, naglalo no na yung dagiti mapamidanunan. Siyempre, narigat apo no na yung titatang ka na ng balasang, adanunan nyo. Masapul nga do kayo apo ta, siyempre adabain damot no, ada kakadwayo nga medyo takom na no talaga nga makaryar kayo ko. Nakasarak kayo na ti Kapitan nga makarkaryar kada kakonsyal nga pandimano na apo. Amo asawaan na kung kunakon dali pamidanon no kas jeti makita mi apo nga pamilya nga pamidanon. Awan timbayad mo kanyak idi ko na ni mami. Awan na mami ta si katado kwarta na si katinang bayad kanya kamulat na bagbagan Ay apo. Mami amo nga irewain tinapalabasan na ka din. Ala nga bayatan ka ka pobre na gidi kasi katidat ti abroad. Nagawin ka daw may nakasawaan. Ay, lagip tinapalabas sa mga kausan. Romel Cardenas, I miss my barangay Cabarita West. Thank you sir sa page na ito. Anak ni Idot nga tanggo apo ko ni Iban nga tanggo ken lahat larit agapos ko na no. I miss also my barangay Payagan East. Toy no ti biyang kakabsat, may isa nga barangay captain iti Payagan East Ballesteros Cagayan. Nagserbi na ka po iti barangay ko iti 15 years. Nagbalinak nga SK chairman, nagbalin
nak nga sanggo niya nga konsehal nagbalin na ka po nga kapitan sa imay nakditoy lugar dagiti Espanyol. Napadasa amat apotin naging susuro di jay Quezon Colleges of the North iti sa kapulong nga taon. Iso nga dajay apo iti experience sa tinumotibiyang kakabsat kan kaya. Narigat kakabsat. Narigat kakabsat iti dumanon. Diba mga nang Angelina? Iso pala tagpabayad kay so kwarta na nagapo abroad at nakiki Pilipinas iti nga kway. Iso ati mang bayad kanya kagasam data. Iso din manon di so ti agbayad. Nagplete ti manong ribo o may nalakitaan sakti pagbayadan na iso tagbayad. Sidong dahil ako di para kada kayo aming kakabsat hahaha kunadang Ellen na Yamora Gapos. Isagsagot ko kada kayo amin ako nga buybuyang kat katawa amukya kanyam servo na kanyayo. Ipapanaw dita sidong mo anak kairwamat yak kumakaya dumteng kastoy agundaway dikan agsangsangit agpakadakun ayat ko yak kayat amakita nga lumlumdan ka tati papanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apapanak siksikang tulad ta dikan agsangsangit agpakalaw kun ayat ko agsingsing pet kanto nuawan ako sibay mo sapay kuma tamay payang katragsak umanay alagi pem intun kay liwnag agsingsing pet kanto alagi pem intun kay liwnag kata kayo amin na po nagngato dati kinanta para babae nga talaga to. Siksikang tulad ta dikan agsangsangit agpakadakun ayat ko ang biag ko agsingsing pet kanto
pem intun kailiw na. Makapako na ito yung kansyong kakapsa, makapasangit. Manyak pa kahit tagpakata kakapsa. Makapasangit may takantamser, makapalagip tutang. Apo, makapasangit kang dagiti apo nga napanawan nyo. Manyak kahit apo dahil yung kansyon. Baliwag kakabsat kang gagayem, dahil nga sunata. Makapasangit. Ang ganin bumasik tikwa ka po. Stuck on you, get this feeling down deep in my soul that I can't lose. Yes, I own my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Yes, I know my way. I just like to been a fool too long, I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. Hard to see that a woman like you would right. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. The midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. But of my troubles I don't throw them all away. This time later, darling, I'm coming home to stay. Istak nyo kada kakabsat nga para kata kayo amin na po nga buy-buya. Ang nga to apo jak amo dagi nga kang kansyonon ta hanak na naling nga kumakanta po ging kakanta lang apo iso nga habang nga basit bumasit kumadot ag buy-buya po. Dahil titi para kata kayo amin na po ken dahil titi para kata kayo amin na po nga buy-buya. Dahil napimpintas basit iso ti may kabesak iso mo. David Nick kata kapay lang para kini David Nick manin. Ano dati yung sagsagot ko nga kansyong puking kan David Nick? Makadlawa ko. Ano bayada mo nag-sponsor ka no bigat? Watching from Barcelona, Luisa Mendoza. Happy watching talaga kayo mo. Hold on to love, that is what I do. Now that I found you, and from our heart, everything's stinking. They're not around you.
And in the day, everything's complex. There's nothing equal when I'm not around you. But I miss you when you're gone. That is what I do. Happy. It's got to carry on. That is what I do. Happy watching to DJ Ryan Alcabedos ugali agbuy-buyang ang mga guno ni Ate Baro. Hold on to my hands. I feel I'm sinking without you. Down to my mind, everything's sinking without you. And in the night, I could be helpless, I could be lonely, sleeping without you. And in the day, everything's complex. There's nothing simple when I'm not around you. But I miss you when you're gone. That is what I do. Mga klawa kong kakapsat pumasit tagbuya iso nga dahil apo in i-sponsor ni Sir Rola so Sir nagan na yun Rolando Quines kakapsat abakon yun to sa marunong nga pa nag-live ko na po tatangay itid na kano apo na yung 1,000 ngayon karin na po para road duty sa marunong apo nga pa nag-live ko para ito no Domingo o no Sabado abangan nyo apo babasit tagbuyan iso nga medyo isabdan ko na po ikit ko na po ti mauti nga sunat na para kada kayo amin na po nga awan iti labas na David Nick, nakaring ka pa tawagan ka madamdama. Okay, kakapsat. Para kada kayo amin dati nga maudi nga sunatan. Para kada kayo amin anang nang raw na kini David Nick nga agpaspasidong rin. Lumlumdaan nga po, lumlumdaan ti pusok kumati paraking ka, David Nick. Congratulations to Flor Delin Ugali Pichay. Ada inaba kong nga 50. Ibagam plata ginamber mo kapsat.
Babay ni Tita ito ya po nga gundaway, babay na ito nga sunata, nga isagsagot ko kada kayo amin na po. Ang akian ano sa po nga nagbuya, nagdingigiti kang kantak nga anunay nga nalaying ako makanta ti kapsat yun. Manipod po dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Igandanon ko na po iti naragsak nga rabi, naimbag nga daw, naimbag nga bigat ken naimbag nga malimyo amin nga sangapada. Yaman na kada kayo amin na po sapay kumatak kikita tayo tumanin sa marunong pa nag-live ko. Da kayo amin na po nga OFW. Keep safe and God bless you all. Kada kayo amin dito Pilipinas, good night and happy watching kada kayo amin na po. Manipod po dito lugar dagiti Espanyoles, to'y numotibiyang, tinagbalin nga timon iti dayto nga gundaway, iti dayto nga kanito, to'y manong, kapsat adin nyo iti tangatang, siyak apo ni Roderick Temporal Molina, Lizardo Molina, nga nagbalin nga timon nyo, iti dayto nga kanito. Kada kayo amin apo, ni Mrs. Perla Aglipay Matias, bye-bye DJ, bye-bye kada kayo amin apo. Thank you very much for watching, God bless po kada kayo amin. Adios na tiagina, buenas tardes kada kayo amin nga Espanyoles, naimbang nga rabi kada kayo amin dita Pilipinas ken. Ayan man nga sulit tulubong dagiti OFW apo, agananad kayo kang kanayon. Ken sapay kumapo kanayong kayo nga nasalon at ang kayo agsasakit apo kasta kami net ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agyaman na kapo iti ayat ken panagbuy-buya yun nagkatkatawa kanyak iti daytoy nga panag-live ko. Kada kayo amin apo, agyos na tiagina. Bye-bye!